Kuyingxenye yempilo yomuntu omnyama ukuba athole ukulekelelwa ngokukamoya. Kanti singabantu sihlangabezana nezinkinga esinganazo izombululo enyameni noma ngokwenhlakanipho yenyama lapho esidinga ukungenelela kwabantu abathunywe ukuzobamba iqhaza kumsebenzi womoya. Let us take a look at individuals who have acknowledged the gift of imboni Lezwe and have come seeking ukulekelelwa yiyona imboni. Kuhle masosha kuhle. Ligama lami ngithembe ngwakakhumalo. Ngidalwa imvombe yakadlamini. So ngiyehlile ngaye ekhaya ngase ngigulelwa ngimake bekumele ngikhuphuke naye ngitela igoli. So uvele waquleka emantini nga decide ukuhamba ngiyohlola. Mangiyohlola inyanga ivele yangitshela ukuthi akekho umuntu lotangisita eSwatini. Inyanga leta kuthiwa leta uthi iyangisita itabi icambe manga. Wathi kodwa munye umuntu longangisida ngobaba uthe yena nguzulu Lezwe. Uthe nguzulu Lezwe. Mangangibuta ukuthi ukuphi wathi manje ukhashana. Ngabuta ke ukuthi ukuphi wathi akamadi kahle naye kodwa ule khashana. Mina ke ngangicala ukuthi la ekhaya. Ngijwayele vele ngijwayete umakhelwane wami. Mangiva lo lenza bayele ukuzani yababezulu Lezwe. Angifikanga ukuthi ubabezuzwi Lezwe. Ngabhalela makhelwane wami ngambuta ukuthi ngani yena loyo. Wangitshela ukuthi hayi kusekhaya nje lapho la ujwayele kuya khona. Ngadecide ukuthi ngimthathe make eSwatini ngide naye la ekhaya njengoba sifikile manje. Ngicela lisipho. All the way from eSwatini inyanga esingayazi ubaba engamazi kodwa yamthumela la ithi hamba nanga umuntu ozokusiza kodwa kukude. Mama wasuka ke eSwatini ulana manje uze no mamakho kunjalo baba ukhona umama okay sizozama ukumlalela umama eceleni sizwe kahle ukuthi inkinga ithini nibone ukuthi nisizakala kanjani ekhaya lomoya. Ngiyabonga kakhulu ba kakhulu sosha. Lesi sikhungo takes well on imibono yabantu abaqala nqa ukufika kusona. Yingakho sithanda ukuzwa kubona of their experience with abakufundile kanye futhi nabakubonile. Let us take a look. Molweni igama lami ndinguzizipho Mdletje ndisuka Mount Fletcher kwilali yaseXaXazana. Beniqala ukuza namhlanje eRevelation South Beach branch. Bokumnandi kakhulu ukudibana nabantu bakuthi. Ndifunde izinto ezininzi about African spirituality, about imvelaphi yethu, about ukuhlonipha izidalwa zethu nokuthi ezabantu abamnyama kumele silandele indlela yethu yokuphila singalandeli indlela zabanye abantu of spirituality esingazani nazo. Sifunde about African spirituality and the importance of being true to yourself as umuntu omnyama and ukuphila ngendlela efanele ezabantu abamnyama singathathi izinto zangaphandle ezibuye zingasincedi at the end of the day. Bokumnandi kuyagidwa kuyaculwa. I connected with abantu bakuthi and I just learned to be myself and to acknowledge indlela zethu ezabantu abamnyama nokulandela indlela zokhokho bethu zokuphila nokuthi siyancedakala ngalondlela ukuthi siphile ngendlela okhokho bethu bebekade bephila ngayo singenzi izinto ebebekade bona bengazenzi ngoba ekugqibeleni siyalimala and asincedakali kwingxaki zethu ezivele zi special ezabantu abamnyama.